پشتی کو یکم گیرا واکسین کرونا گشتی عراق دی بهرا پارێزگا دووکی جی تێدا بیتن. هاوڵاتیان دووکی خوازیارن لە دەستپێکی ئەv واکسینە بسەرکەرتێ تەندروستیدا بێتە دابشکردن و پاشان بۆ کەسێن پێدوی و ڕەوشەوان نەجێگیر بێتە دانان. چندین هی و عمل هیویه کو واکسین گهیده دهوکه و سپاس با خود افریقا گهشت قناغا ای که وکی دیار ده بو کارمد تندرستی و استاف ساخلمی هیته داناندن اوی جی زور گرنگی خواهیه چونکو او یل جنگ پیشیه یل رزا پیشیه اگر اوت پاراستی بن اکید او دشن پتر خدمتا خلکی خوکن هیویا ما او واکسینه بیتا پارێزگه ها دو که جیب شکلکی عادلانه دا بیتا دانان بو تایبتی بو دان عمرو کرتن تندرستی و همی بیجی آزی بو همی تخوچینت پارێزگه ها دو که ڕێبەبەریە گشتیە سەخلەمیە پارێزگا دووکی ژی ئامادەکاریکردینە بۆ وەرگرتنا ڤاکسینê کۆرۆنایê بەلێ وەک و ڕێژە هێشتا دیارنینە کادێ چەند بیتن و دوو جێ دەستنیشان کرینە و کارمەندên تەندروستی jî bûveyekê rahênan kirîne. Hejmareka kombona kiriye ser vaksîndanê ka dûrgihişna vaksîndanê bo parêzgeha Duhokê. Wasa biryarek ku 5000 vaksîn wekû qonaxa ekî bigihne Herêma Kurdistanê ku pişka parêzgeha Duhokê dê têda bîtin. Pişka parêzgeha Duhokê heta nikan hatî destnîşan kirin. Belê êkem car bu stafê tenduristiya pişoyekê giştî kertê taybet û kertê giştî jî dê bu hête danan. Me du cihêt amade kirin û eger hato vaksîn gihişt me tîmê xwe rahênan jî dan kaç hat dê vaksîn hête danan. Dîv xişteyekî hemî karmendê tenduristî stafê saxlîmê pişoyekê giştî dihêne vaksîndan. Bu qonağa duya eger hato vaksîn berfirehtir gihişt dê bu hêzit emnahî bêtin dîsan bu wan kesa bêtin evê dan emer evet ku ser pêncî saliyê da hosa biryar hatiye dan. Bu vê qonaxê me 37 tîmêt amade kirin. Kul 37 bingehên saxlemiyê dêt akincî bin û ew kes li qesta wan bingehakin. Li heftiya bihêtin di dest pirahînana wan tîma hête kirin kaşa dê vaksîn hête dan û piştî hingî wekû biryar ku Wezareta Saxlemîna Iraqê daxwaz kiriye 16 milyon vaksîn bigihne hemî Iraqê. Rêja her parêzgehekê li dîv akinciyet parêzgehê têde dan ku 20 sadê dê bu her parêzgehekê hête dabeşkirin. Li bandor û jên derbasbûyî da rêja tûjbûyên koronayê li sinûrê parêzgeha Duhokê ber bi bilindbûnê çûye û jimara kesanên rewşa wan necêgîr jî zêdetir lê hatiye. Lewra rengê digelgehiştina vaksînê koronayê bû vê parêzgehê metirsiya giyan ji dezdanê li ser wan tûjbûyên koronayê kêm biketin. Nijar Mihemed Kursat News, Duhok.